Hey guys, I'm CJ Estrada and welcome back to my channel. So today we are off to another adventure and it's gonna be amazing. We're gonna be visiting for the first time this city and we have to check out what they offer. Let's go check it out. But don't forget to hit like and subscribe and share. Peace and love. Hey guys, I think you cannot see me, but I'm already here at San Carlos City and I'm looking my way to the bus terminal so I can go to Gihulngan City. Let's go! So guys, so we're just waiting for a bus to Gihulngan City. So ingon sa Katunaga series kay 7:40 pa daw and it's still 6:40, so napaka 1 hour. Lingkod ko balik din para kuha ang kanlaon. Okay, naabot na ng bus. Patulong Gihulngan guys. So, see you later. Gihulngan. It's 7:40 good. Just in time. So, time check. 8:54 and I'm still at the bus. So, I checked the offline maps and I think, I don't know guys if you can hear me, but it's may hangin. Sira, sir. Ay, ano na, okay ra? I think we're almost there. Just hang on. Grabe yung Saturday, puro rin biyahe. Okay, so finally guys, we are here at Gihulngan City. So haggard na Versosa. Ngit-ngitay. Hey! Biyahe ba? Musta biyahe? Kaya kapag kayo. Prada guys, balog, ngit-ngit kayo, kakitaba mo. Ato meron to. What's up guys? So, kailan mo niya kay mo na siya ang pinakasikat dali sa Gihulngan City. Starstruck sa tayo, oy. Ha? Starstruck. Ayaw alam ay. Ulaw man tani, oy. Tauro magyo po mangutot, malibang mangutot. Muhagok. O pero dili bitaw idol magugay na ko na si Vice Jjod kay before gina siya nag-vlog o DSLR gyud bisugod mo siya sa phone ba niya kanang na-inspire ko atong mga time so moto na padayon jud ko vlog yun. Char. Mo check it ko right sure ko para pa kay logic with katulgan ba. If ako katulgan ako. Ready na akong karton. Karon ang opening sa sorry. Check ka na mo Christmas event para mo usual ko ano gud diri. Tree lighting. Hey guys, so naka-check in ako dali sa Juniper City. Look sa to. Fireworks. Oh, Fireworks video eh. So let's go kay fireworks. Dali ka na fireworks guys. Ito mga bata na nagilis na buog. Sinilas kasi kita kong sandal. Asan yung fireworks na ganyan ni Arn ba? Oh, ano ba? Maganda. Grabe Arn, bilid ba dyan ko mo? Pati. Welcome kita ka bro. Welcome dyan kong fireworks pa. Oh, napanay banda dito bro. Ganahan ka. Tara na, mukanta maka di ba? Dili ko mo dayon bro. Kay ganahan ko na kining pagkarihan mo. Ako yung mga motor guide. Ngit-ngit juga siya. May pa-fireworks si Mayor! Imbis giduka na ko karon. Energetic yapon. Nabuhay atong Fireworks yun nakaingon na to. fireworks ganay ba? Salamat kayo Mayor Art sa pakuan. Siyempre, usa ka sa bisita dere. So, Laisyo ka di. welcome juga dere. Laay! So, muna siya mo ang Freedom Park bro. Gihulngan Rizal Freedom Park. Pa-free ka diri. Ma-free ka dere if nakikasakit. Shagit dere tayo. Hugot man. Pala itong yakang gibiyaan ba? Wow. Sige guys, let's check it out what's in here. Let's go! Oh, diba? Abisoy! Lan, gwapo lagi ko sa camera lagi ni mo bro niya direk eh. Share, peace, and love! So I didn't expect guys na napunin ani I couldn't speak. So napunin ani diri sa Gihulngan City. No? Okay, like from San Carlos City guys until here, I rode the bus and it's so dark.
And I thought that nanigid siya. But then again, dito sa Gihulgan City, isa tawag dito. Carabao City. Carabao o Bell. Carabao. So dito sa Gihulgan City, the Carabao City. Wala ko mga Carabao, kilid na Carabao na siya. Dili kay mo may simbolo sa mga tao sa Gihulgan. Mga Gihulganon kay Carabao lagi kuno kay hard workers. Then ang Bell symbolizes na siya kay nami Bell diri sa una nagikawat sa mga pirates. Gawat mo? No, di. Gikawat sa mga pirates kay tungod na mao tay murag mo warn na umabot sila ba. Umabot sila. So manago ang mga tao. Gikawat sa mga pirates then na-shock sila kay nigalitrig tingog bisag wala patingoga. Laungo. Ilang gi labay sa tunga sa Tanyan Strait. Narita historian diri guys. No? Yes. Instant tour guide. Sa Katubong Burger. So, ano sa Gihulgan guys, manaon punta. Okay. Kung ikaw ganyan, one rice naman ko, one sudan. Yung mga gabitin man ko. So na ako diri sa recommend ni Arn de la Cruz diri sa pangalan Mama's Choice. sa Mama's Choice. Sorry kay I really suck sa pangalan. Atik ang cheese, ang cheese. No, feeling mo no? Yeah, sana katunggar day. Ano ba? Carrots? In fairness, lami ang cheese. In fairness, I think ang pati kinasya ka ng kuwan. Kasi sa gulo, nga dili beef. Idol! I would like to greet CJ Estrada, who is listening right there. Welcome to Gihulgan, bye. Sa ilalim ng puting ilaw, sa dilaw ng buwan, kinulong pa ba ka? Tapang buhay, saan ka na ako? Hindi ka maiyak. Sana magkaroon lisod ko bang sa kamaturan nga wala nagkaasa di mo mamasaan. Check out his channel, Arn de la Cruz, singer. Iyahang kanta kay Saad. Nga Okay, para sa fine. mga gipaasa. Okay. Grabe. Grabe, ludi kayo eh. So that's it for today and I hope you enjoyed this video. Don't forget to hit like and subscribe. And natangi ako mga vlogs dito sa Gihulgan City. Don't forget to hit like and subscribe to my channel and this. Go, una. Wala. Don't forget to hit like and subscribe and see you in the next video. Share, peace, and love.